No, you guys are doing a good job because nganibona nilandzela nemtsimba lapha niye Mozambique. Uthi hayi no, cha niyasebenta madoda. Niyasebenta. Yabona this culture needs to be exported. Yeah, indeed. Nathi sesicale phela sisi exporter la ka Ramaphosa. Yeah. Kunjalo. Ngakho phela silala mos. Yes. Sina sibabukisa sitekutobukisa. Ngale mambo nemasiko elive lethu la leSwatini. Njoba nawe nje ulapha wetha kutawule salithalenta lapho. Dobukisa ukuthi emaswati analithalenta futhi handsome. Ngiyathi ngimangalisile ukuthi wacala ukungibona ngiseseka channel S ngihamba ngetinyawo lapha eNazareth. Wangitshela ukuthi mina my future is bright. Hey, uyabona kungithusile. No, uNkulunkulu ungifakazi wami ngekulo. I saw you. Wahamba ngetinyawo lapha. Futhi befethala eNazareth leso sikhathi. Yebo. Afika ngibamba ngakhala wasona ngiyabonga bhuti wami. Uja ukugibela ibhasi la. I'm telling you my brother. Hey man. So Jai kuhle kakhulu siyajabula. No, siyabonga kakhulu. Siyajabula nalokuthi nawe nje uliswati, uyabona ulina eSouth Africa, kuyabonakala kuswendana. Lokusho ukuthi amaswati bantu labatwa ngemhambo nemasiko futhi bantu labathinjulwa buqopho. Nangenhlonipho. Inhlonipho ke ihamba embini. Inhlonipho ke ihamba embini. Khona lapha vele basincoma ngaloko. Namambala. Uyabona nje nawe ukuthi awu kule ndlela ongelo lujawu likho ngabantu ntombi zowafa la. Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.